नमस्ते नेपाल भाषा समाचार जना वया जुनाजी सञ्जुला महर्जन प्राविधिक पासादु सराना महर्जन आ निनादिस थौया मोमो बुख शनिबार देय तिथि लगाए वा वैको सम्भावना सतर्क जुत इनाप मनसुनी न्यूनतापीय प्रणाली प्रभाव कने शनिबार दे वो ठाइथि तिथि लगाए न्याङ्क वा वैको सम्भावना डुगु खञ्चल तथा मौसम विज्ञान विभाग निथङ्गुदो विभाग वैको 24 घण्टा या दिने तिथि चेतावनी व परामर्श जारी यासे प्रदेश 1, 2 व 5 बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम देय छगु निगो थासे तच्चको सम्भावना डुलुगा उगो लगाया खुसी या प्रवाह अपोजिको पहाडी लाग्या चल वनी फुगु सडकको हवा यातायात प्रभावित जिफुको तासे आवश्यक सतर्कता छिले त इनाप्न यागुदो थरनिसे अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास थौ शुक्रबार निसे नेथंगुदु साथ थौ असोज 2 गते निसे कार्तिक 1 गते तक मनमास न्याय थौ निसे सोनि गए दक्षिण पश्चिम फेके चोंगु मछिनारायण देथा लक्ष्यंक मेलन है स नेपाल सम्बन्धित कथ सुदय छको मनमास ला वैसा सुदय छको ला महिना अपोजुई उगु अपोजुगु महिना या त अनला थकाइ थाइ थो ल्याख सोदे छक नेपाल सम्बत्या तिथि दक्षिण चिन्सो महिना जुअनी थदे सोदय छक्को चिन्सो महिना जुगु जुगुली राणा काले चन्द्र शमशेर सरकारी काम काजे छेलाबुला जुया वया चंग नेपाल सम्बत्या त छेलाबुला विक्रम सम्बत छलागु ख धागु दशा कर्मचारी पिन्त सहकारी काम काजे नेपाल सम्बत्या थासे विक्रम सम्बत हगु ख मलमास जो छि लक्ष्यंक छुन फिजा या मजुगु कथन नातो गुदसा पुरुषोत्तम मास हे हुनी उठुगु दय मोहनी व सोन्टी नखल्युने लागु स्रोत श्राद्ध छुन्यले लागु वगु ख प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन यागुले अलमल मोहनी लिकवया चौदुसा नहचख इले मन्त्री हिलेगुला मजुगु तर्क जुफु अथे आय लछिनिला हे इ जुफुगु मन्त्रीमण्डल थागु सब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन या बाल वातावरण थरे अलमले या गोरने निकायको पला न्याको गुदो थ या मोहम्मद या नियुक्ति या मासा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुटकिया फरे याफुगु निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा या आर्थिक सल्लाहकार डेके बुगले क्याबिनेट या अपना मन्त्रीपिन्सा सिहे मसिल छकल मन्त्री परिषद निर्णय मंगलबार सार्वजनिक ज्ञापले जकसिल सकसिन अर्थात युवराज या त हे घोषित जिमाई बिया ओली मेपिनीको लपुयाना बिगु खस अर्थे बामदेव गौतम विष्णु पौडेलो सुरेन्द्र पाण्डे दावी दुगु ख युवराज आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त जुगु थैगु वहे छाया अर्थमन्त्री जुगु खस आ सुन पात्र या त अर्थ राज्य मन्त्रीका अर्थ मन्त्रालय युवराज पाखे चले आएको रणनीति जिफु दाहाला च्याकल पेरिस दादा तत्कालीन नेपाली व माओवादी केन्द्र एकीकरण लिपा सुनसान जुया चंगु माओवादी केन्द्र या लुपुलाङ उजाको पेरिस दादा थौ च्याकुगु दुआ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकपाया पार्टीगत कार्यकारी अधिकार फुकन्निम अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालो प्राप्त जीव वेकल ठगु अध्यक्षता थौ चुने टेंगुन हापाङको सचिवालय बैठक थपिनु हे पुलाङ उजा पेरिस दादा सतादीको ख पार्टी कार्यकारी अधिकार ठगु लाटे यो चुने गुन हापाङको बैठक थपिनुको हे लात पुलागु ज्याकुटी सटेको दाहाले निर्णय त पार्टी पनि अर्थपूर्ण रूपमा कया हकु तो सर्वोच्च कमान्डर गणेश मासियानी सोकोगु स्मृति दिवस तिथि कथन याकल प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना नीति विक्रम 2014 साल जन आन्दोलन या सर्वोच्च कमान्डर गणेश मासिया नि सोकोगु स्मृति दिवस थौ तिथि ज्याजोना याकोगु दो नेपाली राजनीतिक त्यागो साहसियता तथंगु दासी कथया व्यक्तित्व दुम सिंह का निष्ठा या केन्द्र जुइत तालाको खस विक्रम 2014 व जन आन्दोलन या सफल लिपा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र प्रधानमन्त्री जुट वेक या त यागु इनाप यागु खसा वेकल थ समकक्षी नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराय त न्य नेता नेपाल राजनीति त्याग्या तथंगु दासी न्यभया दिगु ख खाली ग्यास सिलिन्डर याम्बु निदोस सचितका नेपाल एलपी ग्यास उद्योगसँग 3 नम्बर प्रदेश एलपी ग्यास से खाली सिलिन्डर थरौती मु नि छदोतका कोचुगुदो बजारे कम्पनी कथा सिलिन्डर थरौती रकमे लकपक मोकया हथे
ए तुंका एकता रूप हेगुया नीति थजाको नेने यागो संज्ञा नायो गोकुल भण्डारी जानकारी बेगुदो 3 नंबर प्रदेश से शुक्रबार निसे लागू जुगुन हुगु व्यवस्था कथा आन हागु न कंपनी सिलिन्डर लिसे न्याबले सोदो पेसो ने न्याट कटका से पोडा पुले मालिक जुगुदु स निगम कोछु ग्यास प्रति लिटर सिलिन्डर मु दोसियो सोसो नि न्याट कटका सिलिन्डर थरोटी नितो सच्ची तका याना सिलिन्डर ग्यास लिसे नुको सिलिन्डर या मु निर्धारण यागु नायो भण्डारी थागुदो मेट्रो एफएम या बुदिया लस्ता स्मारिका पिदन ये महानगरपालिका न्याकावया चंगु सामुदायिक एफएम मेट्रो एफएम नि छकोगु बुदिया लस्ता संचार सम्बन्धी विविध जोसु दुथागु मेट्रो स्मारिका पिडबोजा जुगुरुसा कोभिड-19 या संक्रमण जोखिमया हुने मोहजक पहा पिदनीको उपस्थिति ज्याजो कोचागु ख बुदिया लस्तापिकागु थो स्मारिका या प्राण सम्पादक राजेन्द्र स्थापित खस सम्पादक मण्डलेश सुरेश किरण मानन्दर मोहन वास्तुला नरेन्द्र विलास बजाचार्य चन्द्रमणि फत्रायो बैकुण्ठ चुनादीको दो कोरोना संक्रमण पाखे चितवने निमसित कोरोना संक्रमण जुया वासयाना छोपे निमसिको दुसा ठाउँ भरतपुर अस्पताल हो चितवन मेडिकल कलेज वासया काचपे निमसिको दो भरतपुर अस्पताल सरलाहिया हरिपुर गाउँपालिका न्यादय मेज ठाउँ शुक्रबार 10 बजे सिगु दुसा थे चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरी वासयाना चौमहन नवलपुरिया देवचुली नगरपालिका 11 चौम सुई छदय मेज भिबा बहनी 12 बजे 18 मिनेटे सिगु ख नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध नारायणगढ सडक मुगलिन सडक केराबारी चलावया सडक अवरुद्ध जुगुदुसा भरतपुर नगरपालिका 39 लागू कारबाहीले ठाउँ शुक्रबार सुठे चल वगु ख जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन प्रमुख दया कृष्ण फत्तया कथा 14 किलो व 17 किलो या चलावना बन्द जुगु ल च्याके टुनाको तर कारबाहीले केराबारी ल च्याकेको ज्याजु आचंगु ख धागो दु साथै चल वयागुली उगु लागा जुया वयगु यातायात बन्द जुगु दु साथै उगु लागा सोमबा बहनी निसे टकोहे मध्यक चल वया चंगु दो थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकनपिन्द छुन सल्लाह सुझाव छता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी छ नापथो भिडियो लाइक याना जिमिको ठो च्यानल त सब्स्क्राइब याना अल नोटिफिकेसन अन याना दिथका मन्तुना जना